I am a Grumzari on English Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Taram Nokchari. Ngasi si June ke tarik mangani aduga June ke tarik manga si 1974 onwards Malim gi oina Environment Day haidana pangthok tano lagli aduga ngasi si chahi si gi oina chahi khuding gi tongan ba theme amaga loina Malim gi Environment ki day haina pangthok pa si handak chahi gi oina connecting to people haibasina theme oiri aduga afabam healthy environment amana New begin the Makta Duga Kugi planet a city lady bar, Jiba Kudum the Masika Fauba, Matota, Masiki significance carrying no having a second minute in Miam the Kangali Aduga, environment city lady bar, issuing a hope sing Miam, a Sibusu, Tongan by action Lokatuna, Masiki no Medicina, Masi Tabak on Tok Nabagi, Pugi Adu Maningsing and Bana Wasik Lobugin Mini, Hariba, Wall Environment Yasiki Matanga, Manipuri context the Karikarito, we Agata Karikari issue we have Matang Sida. Impact News Studio joining us tonight on Manung Hutna, Directorate of Environment, Government of Manipur, Deputy Director, Thingujam Bhogen, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Manipur University School of Mathematical and Physical Sciences ki Professor and Rajmuhon, welcome to the show. Appreciate you joining too. Also joining us, Manipur Pollution Control Board MPCB ki Member Secretary Takhellambam Mangi, welcome to the show. Appreciate you joining too. Thank you. Ahan question si open o jabataraga suai Oza Bhogen de Gedama Hujargi Ozakogi ngasi se Manipur pumada patak nana World Environment Day di observe tauri pangtho ise ko ni pangtho pugumna adubo koina pangtho pasida conviction natraga masi thabok to onto ke habgi wakal onda mayam se pangtho na bazala natraga chahi gi oiba ko gi commemoration amgi type to observation amgi mongda masi dum pangtho na boina to bazala karmai thambiu Mamangi Hogiba Equigi Environment Day program to give mayam sin a cigar hundred canada currently. Hundaki Kennedy, Handagasi, Nasi Sela Tibudagi, Yam Song, Tobudo was Equigi Assembly session and issue session and Sila Muraga, Honorable Minister and the Honorable Equigi Forest and Environment Minister, Ani, Aduga PACD Minister, Higher Mayam Sin Pulaga, Pulap Pusalaga. World Environment Day, aduga Swasthya Bharat Mission Hariba, ani si Pusalaga program si Equigi Avenue da Gandhi Avenue da Ayuki Pung Nipan da Horaga Mapan Makai Tarava, Yam American Pangtokre. Nasiki Hadat Yamaru Wilibudi, CMG, Honorable CMG can with the Su Yamna Pazaba Yaugre, Mana Mahagasi, get away the Environment ki 2004 da Equigi Environment ki Mase Minister Independent Sazo in a Lermani Madugi Matamda Mahagna Horambasi Equigi Namunturil Singba Dustbin Thamba Maduma Mam Sing Sia the road median plantation Magi Vision Namagi Makada Equigi Environment ki Directorate Siga Honava Kana Honorame Madugi Matamdu Daida Equina Department of Pangtok Payaba, Tabak Mayama, Pangtok, some Karigumba, Likes Kar Labadigi, Sovicar Labadigi, Madu, successful Yide. Madam the Waste Management policy song Naiki, Huzikti, London Canada Lere, Madugi, Potula Avanina, London Kunuda Lerabina, Waste Management policy, Irai Line, Quena Yamna Fazana, collection Toroga, Maduda fertilizer on Toga, Madugi, Kanabadu, Quena Fangani, Aduna, Wasapom Sioki, Wasa isi. Honorable CM Mingun Panzarabada, N. Pirena, Wasaga, Mayam, Kumaga, Wasak Chim Sioki, Maduda Yam Maruibadi, Yam the Fazaribadi, Atainataba. How would you ever say Isaisana, Ayi Tamoina, Ayi Wakalna, Sengna, participate Toraga, Yobu, Hibis never, Adugi Apilse. Madu Soy Toroga, Loina, Mayam Sing, Silona Pisali, Adugu, Tasena Handaki Timase. Connecting people's to nature have connecting peoples to nature have say Manasu Yamna Manik Chamna Chumna Tambir Mishate Nataba nature have a port Prakriti Natagamo Sala Mia City Isam Chamna Equigi Mam Tonda Dum Tambaya Port Amo Weber Ada Aquay Muivana Masibu Aquina Kutingandana Sing Pa Turel Mayam Sing Si Aquina disturbed to the Manghandana to guide with the Natoropadagi nature na Aquay the Pirapayaba Equi say ting si Natung and Navagidamta Equina nature bu amuk Equina Muk Yokana Nava Laknavase Masigi Wakalundani Maduna Amagi program da Equigi
Honorable Hype Tare, Honorable Prime Minister Napi Giba, Bogjel the Su, Yam the Fazana Marichum the Pigre, Mahang Supiri, Katoga, Prakiti, Mausala MBC, Katoga, Katoga Habita, Akoi Punamapu, Akoi Punamapu, Nature Toriba, Yok Piriba, Tak Piriba, survive Tonabagi, Rumama Piribanina, Mahapu, Equina, Nakshenba. Adu mabu phagana na balakna ba amasu phajana thamna na balakna ba mabu nungsiba khangba magi value khangba se mathok tai haibasi mahang su yamna phajana marik chumna pikhre anu handaki thimasi dagi aina khanjaba da agi mota manipur da leiriba still na punamangna maroina singi arapa da leiriba tamda leiriba mipung khudimangna ina kunba lairaba lai khaiba haitaba mayam thidana sungsoi soidana handaki Highly team Masidagi, Handaki, World Environment team Masidagi, Sumso Shodan Karigumba, one after Manataba, Exxon in a Towa, Port of Maka, Utarabasu, Hada Hainisi, Utarabasu, Uzi Pantata Tadaba, Woman Natraga, Ani Tamatam the Madu, Hingana, you walk alone the Tabasi, Masi. Ganosi over the Tamna Yankan instruction. Mamangi environment data, Mamangi da, Atopa Torumsing the Su, Tonganba, timings in the Hatter, Uchara, they don't have the thing of Maniputa. No Taki Uchar sing, the Kiam, Hingori Gabsiki, a joke question with the Molly. Matanche was a Bogin, Ozamangi, the Sulaxan, Manipu Pollution Control Board, and the equipped with the Vidakitan, Miam, the Su, Pena, the Haitare, I have a control board, label Lady Brene, like Rabza, I have you like Maniputa, Quiggy. कोई pollution है तारे air pollution की मरोई नासी हम चाउनल मणिपुर लाइब की ममीसु तारगली कोई उमंग यामना लाइब माफम हम ओइब तारगसु 70-80% की मरकता उमंग लाइब लमामने हाइब तारगसु साब की सांग लाइब इसिंग कोई climate change story में हमसे मणिपुर से मधु की चेथिंग अंदर फंगनरी हंदर तो इक्वी कोई निशिंग इंसाव थेंगना के बोले रहे मसे natural calamity नहीं ओइब तारगसु खर मखाई दिया कोई ना काइथर लाइब में हमसे देखी और हम ये हाइब की मैं हम ओपन लाई ओजागी ओजाता लाचनी से ओजाको की Pollution Control Board si mathok tok dihay na miyam na haina resi ngasi ki World Environment Day ki context ay batare masi kutang habi ramuta seng na milay tabagi to oribizala natraga Manipur da akoi masi pollution control tawnob ki tamta mechanism lay tabagi ra natraga Manipur se pollution irei lay train logi ribra kari habi ni wasa तो सेंगना दी pollution control board ना एकोई की करा एकोई द assign तो बिरी बा अति government ना एकोई द specific duty करा assign तो बिरी से एकोई की ओइ ना दी with fullest satisfaction अदुम तो जरी मरम दी करी की नो द एकोई pollution हारगा ngasa aspect si am chawba mayam na pollution हारगा से example vehicular pollution हार से vehicular pollution di ko ba aduga whereas masigi control mechanism si ekoi pollution control board khakna yad ba se line department mayam lei ba se example ekoi gi di amrom daharaga ekoi gi auto exhaust emission test to si su duel loi ba se transport department amadi pollution control board si ekoi pollution control ke di test to si di only sublet or bani koi state government gi transport department majority di moina dum to bani ara ekoi gi da di wa di ba ekoi gari nungi lagu khot pa ekoi as per rule loina to jari kachu today do the drawback kan ta sulaite adagi ekoi gi pollution control board har ganda pollution ga mari laina ba mayam se ekoi da loina ngasai gi image se loina lag pa se solid waste ki hairasi solid waste ki da ekoi pollution control board ki part sidi only ngasai gi civic authorities lai riba ma gi line department lai je moina tawri se ta seng na haida da moina tawri si ekoi yengu haiban advisory type of say duty ne ekoi assign tawri se ta seng na ngasai gi segregation tawba storage tawba transportation tawba disposal tawba treatment tawba adugi di moida assign to specific authority am lay pollution ka do natta ba aro mayam gi mieng de pollution araga pollution ko loin to godom ni haibagi mieng am hi hek lay ba sidasu praja gi ngasi gi forum de ai na semlo ning bani tanja ji log ning bani samna hai tar da adara akoi world environment day ga mari laina akoi na su akoi ngasi su akoi gi honorable chairman akoi gi el rara kichor mana mai liching magara akoi je akoi gi kangla gi Western Gate gi around 1000 juice ko akoi gi message mayam purga up to Bishempur gi kiam senglen release chat le haba siju akoi na public ta pinning ise environment jidi kandabaya de environment means akoi gi future ni hai da namadu gi kholao madu gi message akoi piraga japani aruna hayeng dege oraga akoi mass akoi gi tree plantation drive amasa Bishempur district ki mafam tongan banda moi gi NGO single loina na tawjagani तो अखोई उसे सुमाइना ड्राइव बने जाता रहा
पातक ना था बता रगसु मसी हिंगी ब्रा नत्रगा मसी मखाता ना काना सेनेबी रगे हबी क्वेश्चन हम दिले yes जिगिसी अखोइना तौजेरी जे अदुने local organization ना अखोइना करा अखोइ collaborate तौजेरी हारिबा अखोइ pollution control बोना sponsor तौरगसु मखोइना ngसाइगी local gi ngak chen बखोट बजे मोइ club organization दा माइ माइगी अखोइना आइदि टीम मम सेमगा मसी हिंगन दबे यादे protection पिगदबुनी मरु ओइरेदि थाबदु नते हिंगन बदुनी at least 100 ur samu tamda 80% hingal de akoi gi mission je success oyena akoi na logjaga dori ne ba madugi wakal ondu ne akoi na moido ji okay is pijaris okay amai je mathang je oja Rajmuhon lak je oja ani gi to ma department gi wapam yam su tabi re aduga Manipur da world environment day tawbusi ta seng na hoi malem yoina loina honga ni climate change lab ni na koi su affect tor pune madugi dam ta kan gi dam ta khoi jo hariba kongjang seri option bane adugo koi umang yam na leiba mafam amani Manipur si almost oja na hena data masing accurate le biro mani to Manipur gombada hena mathau tari si kari oidon umang kok thok pasi oidori bra anabu umang sengbat pu oigedori bra natraga koi umang yamna leibne mayam khara so haina ba kogi climate change is a propaganda fox kind haina so mayam lai kari opena thamini Manipuri case to ja al masi hojiki thamjadenge de ko ai ngasai gi Bhogen gi abdi koi gi moruki pollution control board gi BUC la ko de ai na kitang ngasi so koi activity kitang ai kitang panjaram ge ko maramdi hanak akoi ngasai manada bhai se akoi mamangi tawe wali mame de amo se akoi sim department university sim tawa hanaki sina kitang akoi na mega event hama akoi hanak pangthuk se re ba ai yam masi yam khudong sar sina Manipur gi amadi Manipur yauna north san gi state nipan je si apun ba NSS ki regional hai tare ka north san gi ba apun ba mega event ma ngasi ho ne akoi se adna asai state nipan se re lak ba apun ba chhatr si yang re ba more than 300 students adi NSS volunteers lies masi mayam si ga yauna akoi regional director akoi Gauhati gi akoi Sunil Kumar Basumati yauna akoi mayam tor ga BC yauna akoi restar yauna akoi gi university gi community mayam sing pulga chhatr sing yauna students community yauna akoi Manipur University students union ji yoksilaga akoi ngasi si mega event amoy na akoi si palan hore ba ko ar masi howe si sana na akoi ngasai mo ai sam u thar ma ga laksari ne ngasai phone ro akoi u thare ne adna masira yamna nungai jeri sina kamai tawge ba hanagi thagi ba u sing mathakta koi gi mamang da hori ba u mayam se Manipur gi university campus ta hori ba ade even Manipur gi university na ta ba to hori ba u sing sina koi na pam do u makal exotic species mayam ma yaure ba adu ngasi lak pa sira ya hana du han yenge ba ngang sing puruk ba u sara sing se hana yenge ba karam makal gi ngasi yam nungai jeri sina ko koi se culturally important of trees na yam oire ma layau pam bi ha ma koi dak de kam na su pam daram ba layau pam bi yawi ari mayok fa koi gi even na medicine meru yam leba mayok fa yawi sigma important of species things the base torga hanagi how do you thaba ho si yam kana bo ngin kale an thaba si ngasi hoji sing sai pung ayuk da khara hore nimidang gi thaba sina masing khara yamna thadore nakal ne us an masi yam chawi be na man he ne logjaning aduga loina na akoi gi ai samak si akoi gi Alliance for Development Alternatives Manipur edam heba makaksing de lei masi gi akoi gi president sai oi bne adang si sai samak yaw de go kaksing yam chaw adu yam chawum su tok jire akoi angan chin ikopa hersida more than 200 students painting competition ngasi yauri bne ba adagi mamang de akoi Sunday eco club ena Sunday akoi chumdagi wali moment de na te akoi di throughout the year Sunday si akoi special program ne angang sing ayuk te kaurga pung taruk swai de horga pung mapan swai bang gi mark sida Sunday eco club ena akoi tongam le jere ba library da su tongam tawi aduga aduna angang sing gi quiz gi kai myam interaction tawa som haidoga akoi gi angan chi eco park sida na akoi gi Sunday eco club angang sing si wakalon da pinge de hona environment gi wakalon chi infuse song no hona ba masa ma yaw participant to ngasi team ri sam chan ne ba connecting with people is necessary si ga akoi yam chan ba angang si yam thawa yaw re photi moi si masa na volunteer dum la ba ne angang sing si mai torga yam chaw program ani si pakali adu hayeng maksu koi haibok sing se dakda kamana chaithara ma haibok sing gi nakal thabo site che koi u thabi plantation program seng thangjam agro kangbu ga pullaga koi heng hodore ba hebi thagdori smai dar khoi na smai che koi thari bu u mayam se na hoju phobode any improvement u masing hengalakpagi ka koi gi greenery haitare ne masi yam bajana change lai mamang da koi gi 2005 65 orang wenen kalen ni ba koi na akoi Adams Award ena sai ani ge andi biennial oina ko Adam Award ena 10,000 case prize pi ba kana individually obey NGOs obey those who are working on environment and biodiversity si the base of washing japon award incentive award pi jab haitar madra akoi na mamang ge thag ba wa maina na ihana na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯆꯤꯞ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯥꯡꯉꯩꯕꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯃꯨꯡꯉꯧꯁꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯃꯨꯡꯉꯧꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯗꯥꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯎꯁꯦ ꯑꯁ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯈꯨꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 172 ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯆꯤ ꯏꯀꯣ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯅꯦꯜꯂꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯗ ꯅꯥꯎ ꯒꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯕꯗꯒꯤ ꯎꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯎꯔꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯖꯪꯒꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯔꯥꯖꯃꯣꯍꯟ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯖꯪꯒꯜ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯖꯥꯅꯦꯕ ꯖꯪꯒꯜ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯟꯖꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯒꯥꯁꯤ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯕꯐꯥꯎ ꯃꯥꯟꯕꯖꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯥꯎꯕꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ being a student, I normally used to take concession, and I used to go up to Calcutta or Guwahati by flight. Kangasin wala ko. Indirect when pizza mane. I di atuki matik mapani kamu sini khali sidi Manipur si pura sagi umang agta koi ki canopy ya mane full laga leba. Pajar ba koi jungle adu pajik pajik jaga su tum lei jaba dinate Tamil side amo mane lei na. Even Professor Ardhana Salpe karga na. Koi Indian Institute of Ecology and Environment ke kamu sini hai si Professor Rajmuhon. You are very lucky because yours is greenery and greenery and greenery. But we are in the mix of carbon dioxide in Delhi city. Sida moi pizza ta bugi ko. Ko la aduga sia koi sie thana ko mo iri ko. And even Professor James Hinson and the UK gi Darwin initiative ki kamu ga la ko Manipur si yeng balai. I was in touch with Darwin initiative with Phil Studies Council with Manipur Association for Promotion of Science ki through da. Matama koi project masa man lawram meba. Madigu thar biodiversity education angang sing ki connecting with nature se. Si har mana re. Si ki basis ta angang se koi training pi re khole adu ngang se diversity mayam sing si bazar sing si phang loi na musi punan na bagi paisa yaw da bani ching na chapa pat chapa da punan na yaw da bani na. Sala ga punchil ga Thawal district ki Imphal district ki Moirang Bishanpur district ki punchin school me tor ga koi na. Campaign tor ga biodiversity education pi ga report ama sagat pani Manipur da phangi ba biodiversity sing bazar phangi ba sing se plap che koi na Koramam bazar ki Kaksing bazar ki Bishanpur ki Moirang ki tor ga compile tor ibs ma yam impressive oi grab Moirang yor ka se Moirang ki ngasai ki lokta ki phajba sin re photo hapchi lo goi ne madu bale ma lokta yeng lai ne lokta si ka khale matam da senda si army leitri ar man kai ha ge as Professor Rajmuhon na khoi gi lokta lake si di masida angan pole amani masidi it is one of the very unique lake in the whole Southeast Asia. I know in the children don't know Loktak Lake sumo yaude. Man phagi buto. No Loktak Lake say if this Loktak Lake were supposed to bring in UK or Washington DC or Switzerland, we may be able to earn billions of dollars through ecotourism harine. Okay. Moi na harime se. Adu ki matiano pa kamu de appreciate to ribil lamne. Adu how you see akhoi ki legal protection haigedra forest ki kamu de ki akhoi legal protection apo war pa haigedra akhoi common people sing se awareness war pa haigedra akhoi na Shauji casement area sing ngam market thoi sing isau ki akhoi na khanja bata casement area sing se maru kolok padai na se hajini bata maram ngai nong tar kan phajing da photo ma to dromina maru kolok na tak chen ra pudne adu ngai siltation ki problem leiba adu ngai tuk patho ga chen ba ngam da haiku mo kongi khurai ki tori si masi ta sing wadi kai bana te ba patho bane turen manung ji thenjil lakba adu mai kan volume di pungam da patho bane masi akoi na yam seriously masi khanma mathau tare planning akoi policy matter ma semaga masagi casement area sing u thajin ba lona river drain sing drain to bobo da ida ka wer bain khale masi makata to natri pathu pai sang yam tun hela ne hauki khonung sing su sing mathau tare ta ne ba man hauki climate change ki problem su leirabani akoi Manipur hauki tum effect la bane adu masi mo mayam sing mari le na usum ge mayam sing yem da ka wai part ke leiba wetland mayam sing si phunjilakpa adegi even government ki policy program to gum tanda khoi di yarim kai khoi di wetland sing si tas to ning dem big ma pan asum da tamangna wetlands ki importance khangna da ramsar site the base torga lammi huge amount tinga ga part tawri bhane akhoi Manipur da hoi si wetland mayam ma phunjin khre mayam ma hoi policy program banung chalhali ko aduna ma sagal tori mayam ma adigi mathak da hoi yengbe mamang sain panjagi bani akhoi Manipur ki lejaramba culturally importance or ba akhoi biodiversity ki rich zone or ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯤ ꯎꯃꯪ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯠꯄ ꯈꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯎꯃꯪ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯌꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔꯒꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ public kanosi akhoi whole on thokida akhoi sida yam kairi ba ado akhoi manipur da leisi more than 640 akhona data documentation to matam umang lai beli ka dal leisi more than 640 hena lei umang lai ado ba ai umang lai sing sida akhoi umang leitaba umang leitaba se sin yam sil ba leibadi yam tre ba che khongam pat or ki khongam pat ai akhoi konthau jam ki sima khara phajara lei ko adagi akhoi gi Mamangi, we under Saki Macrapazari, which tells a yam, we film bone number, back to roots, with the Pulagan number, back to roots, Yampazaban. Okay. And assume my am say, and now we are important ways, we get department, Maru Department, Director of Environment, Pollution Control Board, learning away academics the labor, we institute my am saying. Masika Punchilaga, we Sigum Buggy, we greenery Lagna Manipur say. Here now we're handing it Mangragas, how even a hogre, we holistic approach, NGOs, Kusamnaga, Angang school level. Greenery ki concept ang ori pirga pagi isa-isa gi yumdagi horga pagi all Manipur si pungsang isangan na bagi okay Manipur green Manipur mo masi gi concept chimang ding asi chim minister na samo na pagi ngasi gi numit sigi thoramda pungdo ki ba isa-isa gi horga yumdagi horga green Manipur si phangna ba chip tok se bani at the same time clean Manipur su an se bani lu banan mo mathok da mathang se oja Bhogen laksa gi oja koi kaya department ke side ka sagi ko ising chawgi basu re ke ko dan numini phadana nong ma nungam kanna su badana malak pade sing pathok tana wana ghiya thana natural calamity ne du ko gi chingi catchment area sing da maru ina ko gi turen horphom gi mafum sing u thaba mathok ta in su ja sing ta piri ko ja ko government ke market ke director te ke kari plan lever ke maru ina ising chawgo su natural calamity sing si chai khuding su khaga dum toina thokpa horabni na turen khonung sing bu bi oro na u pambi thaba gi drive si ko hari ba catchment area sing da su tokga da lever kari plan lever Maruina uthabagi oina sangchalagadi masi aikhoi si forest and environment department hai forest ki environment ye madugi pota da environment yu oina di magi to highway scheme mayamam le scheme sing adugi manungda kainoge center sponsor scheme adagi aikhoi gi state ki plan da lejabe scheme sing asigi tokhai ba magi aim and objectives adum lei madugi manungda aikoina eco sensitive zones nataga referine oiba mafam singda adigi kenogi horok phamda madugi aikoina keno haitare aikoina GIS kumba natraga remote sensing kumba madu aikoina yengaga karmain tong number the scenes the we call highway khuji kan study sathari maduga spring aikoigi spring head kumba spring cam lady Manipur da spring head sing chi cam lady moi sing gi phimam ji kumain tawre ka si yengnana bagi huji scheme mama pusandana madu sangchali maduga aina khidang thaidu obada oza Rajmuhon panbi gi ba ngasai umanglai gi potse tasena akhoi department da scheme manoba ma hange mamang sahi ani gi mamang dagi cultural and the traditional scheme maina madugi ecology na cultural and the traditional ecology na scheme mam hange scheme si kamai tawna karino explain to hena hai matam na ina explain to ba mayamam legi samjalabada akhoi gi leiribo umanglai sing asi kaidogi haibada mayam puna magna kaido umanglai si kaino ngasi umanglai mafam singda tawriba singsi kana work tori ukal tori some pandilation tori haiba singsi yenga matungda umanglai gi damakta mapping to mayamam lere research to mayamam lere madubu phajana tawdabana maram oiraga madu akhoi gi department madu sangsan na ba hujik se umanglai gi mafam singda sangaga moi survey singse hujik geotagging tawdana umanglai gi mafam singsida maramdi karigino haida umanglai protected oina leibra leitabra u kyam hori karma makhalgi u hori u thaba yabu mafam na kyano protected ki mafam do tharagadi karma makhalgi u thagani karma makhalgi u tharaga hen akoida kanagani ka haibigi kanu se saida NGO kharaga samnaraga masi process se kanna sasali thaga da u singa se aikoigi indigenous plants ma khoi huji identify to hore identify to riba singsigi manungda
hꯧji phawda scientific name phangmada waba akhoi gi Manipur da di hojaba scientific name phangmada waba yam yauri nura hei kai na yauri madu gi murung da kan thiri ma thare pale more than 3000 muki sar sema hojik se ready da thamabani thaba yabagi madu da kokkan yauri madagi akhoi gi kwakla yauri lehola yauri hairiba dagi yam yaugre masai stai da akhoi ni species ma'am singse maduna forest ki department na maduda sangchal taba posang amada akhoi hairiba indigenous plants ma'am singse yellow pambi hai badare mohoi sing se kanna bagi kai wai da kangani masi forest manung da thaba na taba protected oiba mphum da thana na bagi potuni ada ngasi gi concept ta ngasi gi Manipur gi peoples na Manipur gi miyam na leiriba keno sidaida environment gi pot khana sidaida environment gi pot si biotic and abiotic na living na ani si khaktani hai madu hujikti anoba scope amada socio cultural environment and kanung nei nare madu gi mathakta cultural and traditional ecology in kanung nei nare bigi marak sai sai da khoi department so kana sangjali basi da khoi Manipur da di some have da kana gum kharana umanglai si umanglai haragadi forest god ni kaina ge haiba umanglai haragadi madu una mangaga hoba madu gi mang da lai oina leibu umanglai duni kaina haiba interpretation asi tokai na hanba mayam amle madu gi manung da mayam so aina aidi clarify tongna wa kana lakna wa ai culture gi keno da gi ai su ai angang ni de hona culture si yam kanna khoi gi drama yaw dana drama tawdana madai keno tawdana khoi Manipuri culture si da yam kanna khongdara ko misang oibni na hai bu umanglai asi khoi gi Greeks ki lebe ferry natraga adugi Chinese ki natraga Asia ki lebe lai siga manadaba hai basi khoi gi essence god oina khoi gi umanglai hai basi maruina aina aphawbo za sing da hangjaru mutam da uza umanglai si kaino ina hangmada umanglai si bu sagi forest ki lai du nate umanglai habdi una mangdagi mangiba lai habni hai re isam chamna masi lai te yogdi ani yengmada una mangdagi mangiba lai de ai lai minaramba ai ipai pu singdo madubuni hain hai moin haibada adu ngasi gi leiba mirol asina masi gi concept asi khangaga akhoi gi leiba culture sibu akhoi gi tradition custom akhoi gi belief asibu thajabaga loinana moiga nangnaramba pambi sing se moi mafumna thaba se sanai habi objective samda hoji akoina department bisna kanna adi atop angle amada kanna sangjali okay amai ja koi umanglai adi tongan be interpretation da koi umangi lai ana khana ba umang semgot mathok ta habi wakhalon dusu leibiri at the same time una mangki ba koi gi mang khaba leramba dagi u gidraba mayam du ningsinga lai khram haibni mai tok dana koi gi leri bu u mayam sisu hauri ba koi Manipur gi greenery mayam sisu una manghidra ki wafum dine malam dara umang lai kansi na traga koi umang si amuk jokasi habni umang si koi Manipur ki geography ki yang matam dasu 90% jadi hill area su oi 10% hatane koi valley oi duse manam dana umang lai dudi kitang pik tong wale ke larger context ta koi jinglom da yang matam da dong singlom da yang kan da singlom da di forest ki tokhai scheme mamam le re adu dasu lakse ne sedai ojamang ki su passenger ke sam thang oja koi valley area se da maru na koi Imphal town ha ke Imphal city si area se lambi thong sembat patagi oi basu ai development ki koi laiba changes me amaso oi u was hadi u sing hai tar maru na wadi label etre u sing su ayam mun ote pungko ko hai batare koi ki Kangla area se natana koi Imphal city ki area natra Imphal municipal area se da u ho mafum si ire letre hai tare aduga atoppa city for example Delhi hai se Delhi am sabam hu tar ko hoji yam koi di government ki plan hai gadra policy hai gadra u mam thajana green Delhi am oi na bagi Sangsali, yam na sugreen where it's half the electric, Adubu, Queen Manipur, and the Punko Kopagi, Imphal municipal areas, Mamitari. So I said that the Pollution Control Board Kisu, Kari happening Uwasi, Kraipa, Imphal area, than municipal area, than Atopa municipal areas in the Samato Tank and Busa. Masi I did directly lecturing it and Akoin and Nakanam comes again. Okay. I quay canon. I did Uyan tell is need base. I tarifa. Uyan but support over the Nataba. I did Maramji Tidopam Changiva. Kaidobogi Uyali no Havasi. Say example, sing the hydrogen. Sing the Ayambano Ukotola is Zoom cultivation. Zoom cultivation Tobasi, Maru in a Moigi Zivika Wainaba, livelihood. Masi alternative Pibam Zuzangi. Other than a Saigi. Moigi zoom to talk around the punko cocktail bereni. I do not have I call you
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯌꯔꯋꯨꯗ ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯦꯟꯇꯣꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯌꯔꯋꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯗꯦꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯁꯤꯒꯁꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯎꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯚꯦꯂꯦꯕꯜꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯂꯣꯝꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ나 ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯜꯅ ꯁꯕꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯎ ꯌꯥꯟꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯌꯥꯜꯂꯤꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯀꯣꯖꯗꯣ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯕ aduna madugi maramdugi alternative solution pi targati maramdi Manipur gi singi jidi atai sum atai mapan gi sing de na yam fertile oi jani yantat kharaga su matom na dum rejuvenate tawjarakpa ngamba po ne ba even mai thagar bokta mai thagar bokta dum hogol e ba aduna ai gi wakalon da di huji ai koi study tawbada exam yam haibi bam le physics si NRE GS ki mokoi gi kiji phi ai koi gi kaino khusuman khara pi base sina zoom ga si kitang thaidore kain hai ba zoom ji thaidora amnina umang kokto bai sang kitang di handara ani dana se u ji darkar lai so me mam lai furniture gi kari gi lai furniture gi tawba u ji di macha ya na at least sizable kha chaw ba mature or ba adu khalakane ba whereas firewood gi zoom gi tawba si di irrespective of their age size koktor ga doine ba aduna masi ai gi motadi number 1 ai ko policy im sem bam changi ai ko gi household sing ji kuram oina ngasai gi ai ko gi chak thong da sinai mayam si ai ko LPG ga si phajana ngasai gi uninterrupted supply to we anaba policy im changi aduna madugumba mayam du tora ga di ai ko hujiki u yan ba ji kitang di ai di phagada ina khale thajan bagal oina ne yan bi rectorate naturally will grow aduga hujiki city area gi se city area is no doubt Imphal ji ai di valley particularly valley yamna pi ko the development di tawda be adi ara ai gi mota di what the public places se college में हम ले रही college में हम जैसे कोई greenery develop तो बुझाए road side with से कोई expert में हम ताना रगा करा इधर थारा का कोई दगी फगनी तो बुझाए school ले रही वरी बाजरी बा अरे कि कोई उजिक्ति community hall ना में हम ले रही कोई बुकी जो कितांग ये पुंजा लगा community hall ला basis भी बा सिकुमो का सी लेकाई की लेजरी बा playground ले रही अमल ले रही को masi natural shade oina ba aikoi gi u ka si selective akoi jan so thai takui ba indigenous oibo haisu fruit bearing trees bo haisu sigmo ka se akoi select oraga tobiraga di ko khara phani aduna ngasai gi lamdi leitabina koi side di vertical expansion la aduna masi akoi na lanai de di yum bau lei basi wara amni na ko wani bar possible oi ba space se sida khang hai tanaraga ai phangaga di ko hekta ai di thaning nge boko maram di u gi substitute se akoi myoy ba gi human kaino si gi di substitute sunglai leite ba akoi na ngaji hondoi ba akoi gi di nungsa so hondoi si u jing jina vegetation jing jina akoi purify to bona tra ga there is no substitute okay u gi substitute leite ha maram dar u si di yan ba target amma yam ba ani dhajalu na tra ga madu gi hena tharinge di phari habni duna tharinge gi loiba na roi keno da masi gi need se yam chauna leibani na on the no problem to logic break makha satra ko oja hunga makha ta na ngasi ge numit asigi wahan to gasi karam haina manipur gumba lamdamam daloksan ba yabagi happy matang da khana jage break an tonjer ke impact news mek ta thun welcome back to Embre basi Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Huna ngasi khana jarmi basi ngasi jun ge tarik manga world environment day ga madle na manipur da mahuksa gi upalwapal mayam aruga mahuksa gi khal karpo mayam masi thingno ge damakta ngakthok na ge damakta na traga phagal hanu ge damakta kari to bu yaga da bagi manipur gi context da madu matang dani mathan question sei oja Rajmuhon lak chagi oja handak te ikui dana koi gi hanagi MP hebatare mani charana maina phondo ki wafam ma koi gi umang da koi gi umang kok thok hetare u yan basi masi thing ge hebatare ge di koi gi chingmi singi mogi custom si hana khangma mathau tai habagi wafam ma chaw na phondo ki wafam lai moda der kari habni oja koi umang si koi ngasai su oja me am stock ki koi 90% of the land se koi hill areas of ni na hill area se hana kan mathau tai habni oja maram
customary to custom law sing to han khang mathau ta hena oja mani charan mai su phongdo ki ba hole magi munung ye han dok se kari no aduga madu gudam ta kari kari alternative arrangement ha tar kari to bu yang kham yo Hutna asigi matang yok tu koi haibi kere ko. Okay. Ai di masigi wi zooming ki kari pro masi northern da na te pithi me phum ayam res yam dai re bse koi tab saudi se sia sida zooming ki problem le bse koi manipur ko te suna de northern na te ar moi mapa na sunda su sigi problem si lai na moi asum kitang sabari sina kai no haiba tar kari moi ki alternative arrangement among sa wajan panbi ki beta masi yam phajana government side ki policy lai bani na moi na sa ki even zoom taw da su han ki cycle se koi hawi cycle se am thu re na ko lo han sangdon na bugi alternative period si khara tawda di yadra su tawba tawda moi ge zoom cycle si sangdon ba adoi tar di khara makai sa pha ga dong ne ba aduna adu gi policy tawna na ba na alternative pi ba sim yam important ni ar ge gi culture le hui khangom thu ya bi si di ta seng ni si di mam ni mioi ba ha bi si ga sanga use goya siga dik akoi culture ge sigi close relation ko and intrinsic relation ba pha pam le ya si ando chahi ki thibori ba mani si connecting people to nature have na koi manipur ki singi lam se already connected ne adna singi sel naw kin hai ba ki si yam pha wa hum ne mani moi culture khambi ga dong ni hana sigi private alternative aduga loina na da ka wa ge alternative pb dong ni masi handan ge tar jimi si natre ga masi livelihood ki ba problem mom la ko ni na ma du yam chu mo wa pham ne ba adna ko na manipur si greenery oing ge hetari tampa ki 10% ka tang wen mena di oi roi ba adna major ba 90% ji hana green or ga di si or ga tan matam ma da ko sibali ki pura maru ko ba sibali ki ching ma yam ma maru ko re ba adra professor mana so project am la ga ma ari ba ma sa hui culturally thiri swaina hani gi mafam sida karam makal gi mioi sing khun tai ar ma khoi ga pambi sing ga kari kari mani le na me karam makal gi pambi hor mi kari hor mi krai da hor mi ga oi na mu si thigala matung da man hair mafam sing ra moi man chana ba culture chana ba si pambi sing si hor mani moi culture mari adu thar mani ga si chap chana mana thajel ga sang wa so project am la ga man greening of the sibari sa hui professor si maming kau gi ben ma si pau ne like chiku moment ki leader sundalan be hugu na mana amasina greening of the sibali share power adna akoi manipur gi haiba si singi maru ko labu mayam sing sida chu masi thajin bagi hebi si le ma da ka wai masi gi hebi si lan gi haiba tar ga di akoi maroina chingi sile naw sing even tamna le ba akoi su yauna mi pung khudi mak sida value of a tree hebi se masi khang ba mathau tai aduna ni ngasa gi tarak mohandas na Calcutta University ko degree am pire upami am da research lo ba mai sahi kun suraba 50 ton gum lumba pambi am khak mana research tawra pambi si yakona kari ma yan thoga furniture on thok ba taragati yon tho ana singone yon ba taragati lupa lising trawan sil hen khalase example na furniture gum afa ba u oramagana sina ba oramagana lising yang kai sil hen khalase madu yan thok pu mahuta ko khilaga thamse pambi de sok tana ar mana masida pitolo ko de ujan pami oxygen gi chang mana loksing ga carbon dioxide ki chang mangwan de saidang liba microbe te ge hore kukurak te ge tin kojeng kura se ba de saidang mong pi bagi ebo miu yauna marum thu bagi ari precipitation nong tahan ba man lo be rol siba kun ecological value ko hai ba ecological value mayam sing si punsil ko matam da magi analysis sahi manga mu work to matam da 1500 ta kakthalaga loi thoki mado porchina pana lising trawa se u ni ta di adra masi thamaga kakthatan thamama chahi kun khuding gi mana pirekadra amount se 15 lakhs ku magi chang de ecological value tai man masi ithole oxygen gi chang ga si yam oxygen ne man pi sahi man carbon dioxide chupchi le se ko global warming gi ogi masi mating am pang mi na masi handan ba da and sigum ecological value sing se khangan ba mathau tai adoi tare u nung si ba khalo la ga ai sang se for example ai sumai si pikra sumai si da ya people lam nei si masi aina hainong pa mi tere ka thare 하이바 시가 하이노 밤이 때려시 ngасai 팀지 해 우모다 이거는 핵도 니싱해 고 농아이 저 바이다 마시라 이는 농아이 저지 가나 농원은 가노시 다마다 나마사기 거기 kunusi lam kunusi mahum sarani masa ko ne ko admai to ari khara le ko ning mo la ko ni ari khara la ga na ko uri to mo la ga ni admai to use sing rotation 9 na mahum sar sa husu le masi mai am si yeng mo ngon si noi je bai ta ko adi ma ta hai gi value le ba put to sa ba da na ta na mo gi wi settlement bi ho ai ngon si noi je mo sum phau je re ko admai to ro ko Manipur University complex se so ko na yam na chien je mo lai si am noi ri na mamang ina doctor kamanna कोई कनो से कोई कोकिल खोंग मी खोल मी गाहे ना ले आउ ले रेंगे से कोई खाई बॉक्सिंग आए खोल थारा मी न को कोई न सुना तारम दब से लास्ट 2 years तक होगा आई रेकॉर्ड तो रे बको रंग हन की सही की छु कोकिल खोंग
ꯈꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯒꯜꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯁꯨꯡꯐꯪ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯡꯒꯧꯕꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯣꯡꯉꯦꯕ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯪꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯔꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯗꯦꯔ ꯑꯥꯔ ꯃꯦꯅꯤ ꯔꯨꯝꯁ ꯐꯣꯔ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯪꯒꯠꯂꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯈꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ 1962ꯗ ꯋꯥꯔꯜड ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯔꯥꯆꯦꯜ ꯀꯥꯔꯆꯟꯅ ꯏꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ 1962ꯗ ꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯆꯦꯜ ꯀꯥꯔꯆꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯖꯨꯂꯣꯖꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯡ ꯄꯤꯄꯜ ꯇꯨ ꯅꯦꯆꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯦꯆꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯂꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯉꯥꯄ꯭ꯔꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ ꯄꯣꯁꯇ ꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗ ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯂꯝꯃꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯀꯂꯝꯃꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯊꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯞꯁꯤ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ ꯗ ꯁꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯏꯎꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯋꯥꯌꯥ ꯇꯤꯟ ꯀꯧꯖꯦꯡ इवन पांबी मैम से वी आर पार्ट ऑफ द नेचर न्यू बेकोइस अदों खगी इसे नाव ngaktin hebi wakalon amna nungai jeba sangsar ma sagalakone madu dasi around he like 1958 ki amna prithvi phaugi be selata gi adu matung ta abda neba ma si DuPont company na pesticides rodenticides herbicides si manung changubadagi company se thabu phangu matung da ma si amna frustrate oraba nan da tin kang kojeng mayam sing si maru mapang hen khalur ngasi aina changuri ba company si di mo hoi hatuk na ba company no changure thabu phange haraw adu gari ma tumba yarak tabne adu mana pajana sagal ga prithvi absi garden amoina lawrga garden sida lai khakdan da tarang tang sachaba adu ga khoimu laktraba kurak parak da hangoi laktraba tin kang kogi amatta uiro चिखिरबा संसार में ओनगी गेदोरे हन मट्रो इगबा साइलेंट स्प्रिंग से मसी पृथ्वी फाउ लाइक बेस्ट सेलर ताके अना 1.5 हार्ड बाउंड कॉपी से विदिन 15 days दा वाशिंगटन पोस्ट दा वाशिंगटन डीसी दा फोंगिबा अद मुनगिबा लाइक अमने मदुई लाइक टू स्टेफन हॉकिंग की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम गा कंपेयर तो नरी बोक्से अन मदुंग बगी लाइक टू पारु मतम द मयम स्वयं की लाकने अंगासी वखल लाकने मसीबा की सिबतन उमंग नेचर अदुगुमा अफबा लाइक सिंग सिसु ꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯥꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯦꯆꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯎꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯆꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯎ ꯑꯃ ꯌꯥꯟꯊ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯎꯄꯥ ꯈꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯠꯇ ꯁꯪꯁꯪ ꯎꯕꯅꯤꯅ ꯎꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯗꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯟꯅꯕ एनवायरमेंटल कानब पीरिब मैम्सदे अखोइन उरुदबनी अदुबु ngसागी लुपा 50,000 लेरगा सागेबा उदुना सागेबा युमदो आता उदु यान्थरुबगी इसिंग थालाव चारुतना मु 50,000 gi yumdo mu thugai haiba tar मान अन होई वैल्यू से अदा अदु ngसाई पमी के बा ओजा सरना माई gi मान हाइ वखलम दब याम फजे अदुगी बेसिस अनि अखोइना very recently back to root chena अखोइ gi तेरी का पुलगा ai सामक याउगी के फिल्म नंबर है नोट सन gi लेरु मैम सिंग सिदा ngसा ओजा भोगेन ताकपी gi बा मन उमंग लाई मैम सिंग सिगा people ga adigi ngसाई diversity मैम सिंग सिगा मसी करी मरी लेने गे क्लोज रिलेशन अदु मसक ताकपा फिल्म नेबा बैक टू रूट चैन कोई नेचर जोग्राफी से एक उठपने मदु मदुम बदु कोई सागपा मथौ याम ताई ओके इको फ्रेंडली स्टेट नम वलन बा एनवायरनमेंट प्रो मथु टाइप नि मतंग सिदai ओजा भोगेन दोस लाक्चे के जाको 90% ऑफ द लैंड सी हिल एरियाज द फॉरेस्ट एरियाज दसु ओइबनिना कोई मणिपुर ददी इवन कोई की वैली गा hills के ताइना बसरुक सिंह हैगर कोई restricted forest area दसु मयाम लम खपचन अभी पाउसु तो जोर दम ताबसु लै मरमद रखोगी उमंग कनबगी नत्र उ थाजनबगी नत्र ngasi environment देगी वहन थोक्सी करियो दिन नत्र का कोई हंदक सुकी कोइदना कोई environment minister ते श्याम कुमार ना कोई उगी मपोट फारुबगी पाउगा सम फोंग्रे परम त उसी पदना यार ले हैबनि ओजा चिंगिलम सिंगदा करी हैबनि ngi चिंग एरिया द करम हाइना कोई उसी याम धर्म सा अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अमा पीबदि मथौ तारिन ताकपेरी करी करी वाखल लेबिउ मियंग लेबिउ साइस त होय तमो मंगिनसु दि ओजानसु अन खरदम पनबिगरे अदो हंदकी अनोब गवर्नमेंट जी लाक मतमदा यम नुंगाइजरी से अतै नते नाहंगै ग तोकथोक्तब पोट अमुख एनवायरनमेंट गरि यम सानबा मद go to hills kind of sing the sachi haibagi slogan amaga loina kana sangsalakpase masigi wakhalon asi aikoi gi environment gadi amanaknaba pot amu oina atop turn amurom da pusalaga asi mogi culture
मोगी सोशियो कल्चरल मोगी बिलीफ्स मोगी कस्टम मोगी चटनवी मैम सिंग अदुबुसु अखोइना योखत पीबा खंगबीबा अदुगा लोइना लोइना एनवायरनमेंट सु कनबा हंदकी पोट असिगा हंदकी connecting peoples to nature हाइबा पोट असिगा अनीसिगा यामना जासनना यामना मौं मरिन ताना जासनना पोरप याबगी पोट अमसु लेबा अदुगा मणिपुरददी तसेंगना अखोइगी लेरिबा ट्राइब मैम सिंगमी चिलिनाउ सिंग असि कनाना अखोइगी जुम तोबी कनाना जुम तोबदी कनाना टेरेस तोबी मोइ कुमाइन तोंग ले मोइगी स्टाइल सि कैनो मोइगी कैनो सि कैनो न अखोइना कुपना नैनदबगी अखोइगी कैनोसु अवाटपसु ले अनु मोइगी ओजाना हाइबिबा दुमाइना मोइगी कल्चर सिंग असि कुपना नैनबा मोइगी कस्टम मोइगी बिलीफ्स अदि मोइ सिंगसे कराइदगी मार्केट तोरी करमाइन तोरी मोइगी सेटलमेंट सि कुमाइन ले नोमाडेट ओइना लेब्रा होंदों होंजिन तोब्रा अदगी तक तकना यानथलगा मफम अमतम तखाइबरा काइबगी पोट मैम सिंगसे अखोइना कुपना नैनबा मदुगी मथौ ताबा पोटसु लेबा मदुना सम हायदा मणिपुर की होल कॉन्टेक्स्ट से येंग मतमदा सोम नाकन की मथक थंगबा सरुक सिंग सिददी सैटेलाइट येंगबदा ngसिदि हत फंगे येंगबदा सोम थंगबा मथक थंगबा सिददी अखोइगी फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन की चांग से खरा अखोइगी वाटना उरगा मरुइना सोचामपुर गुंबा अदगी सांदेल गुंबा अनी सिदना हेना डिफॉरेस्टेशन की कैनोसी अखोइना सैटेलाइट की अखोइ इचमचमना येंगबदा दुम इराइ लाइना दुम खंगमंगमी मसिगी पोटसिंग असि अखोइ गवर्नमेंट ना मसिगी पॉलिसी नत्रगा मदुगी कैनो दुदि सुजोय सोइदना फॉरेस्ट की पॉलिसी अखोइ थमननाबा एनवायरमेंटल पॉलिसी थमननाबा मदुगा मदु कमाइन तों यागदगे हाइबिगी पोट मैम सिंग अदुनी अदुगा लोइसलकदा आइना थमजनिंगिसि आइगी टेंशन जरबदा अखोइ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से अनोब डिपार्टमेंट अमने याम नौरिबा सम 15 इयर्स की नाइरिबा डिपार्टमेंट नि मिसु यामना लेते अदुगा तौरिबा थबक्ति इज लॉट याम यामे मतोंतिया दब मैम अमा मदुदा केदोगे ईआई की एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की नोडल अखोइ नोडल केनोनी अखोइ नोडल ऑफिस नि अखोइ ओरिसी मदगी क्लाइमेट चेंज की सु मुंग नोडल केनोनी अदुगा अखोइ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की सु अखोइ नोडल नि हुजिक पिरेसी अदगी कैनोसु अखोइ NEAC ना नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन ना मदुगिसु अखोइना नोडल नि ओरिसी अदगी इहानबदा अखोइना 2004-5-6-7 जेदा नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान है ना अखोइना मा ट्रा प्लान ना चोंग थागत की मदु इंडिया की ओइना नेशनल वाइज ओइना पुलफ स्टेट टेस्टिंग जिदगी अखोइ बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान से मधु थागलब मतुंगदा मधुगी मतुंगदा अमुक कैदुगेदा environment impact assessment की पोट अमुक थागनर मतुंगदा ngसिदि अमुक climate change न मधु मुंग नंजलगा climate change दा अखोइ करि तोबु याय हाइबा मैम सिंगसिना मरु ओइना अखोइना पीदुरिसे फोकस ओइना अखोइना पीबि याबसि climate change पलकदा environment सि पलकदा priority सि क्राइदा पीगदगे हाइ मतमदा water bodies गा अखोइगी फॉरेस्ट कवर सिगने मरोइना मसिदा अखोइना क्लाइमेट चेंज की पोता मिटिगेशन हाइबमगा अदुगा एडाप्टेशन हाइबमगा अनिसिनि याम कन्ना खनरिसे हुसे मसिगी पोता सिदा मिटिगेशन कराइदा तोबि याय अदुगा एडाप्टेशन कराइदा तोबि याय हाइबसे मसिगी पोतसिदा अखोइगी वेटलैंड की कैनोसु नोडल एजेंसी सु अखोइना ओइबगी याबगी पॉसिबिलिटी लेरे अदु वेटलैंड सु अखोइना कन्ननाबा अखोइगी इनक नंगना यारल पार्ट की कैनोसी अखोइना तोकथोकतना हान रिक्लेम तोरगा हान लोक्सी ओइना पुंगंग कंगन लेरमदु हुजिकती वाटर बॉडीज गाक्ता नाइरे अखोइना अखोइगी शॉर्ट अमाउंट खरा हापगा मदुगी तोकथोकपनि अदुना तबा अखोइ हुजिक मैम अम लखली मसिगी पोसे स्कीम की प्लान अदुगी प्लान मैम अम अदुना तना अखोइगी मणिपुर की ओइबा अइना थमजनिंगबा अइगी मोता थमजनिंगबा पोट अमखती मणिपुर दा लेरिबा मिपुम खुदिमंगना एनवायरनमेंट नाइबा पोटसक असे environment है बसे kids ता अंगांग दा अमसुंग public ता कमाई तौन environment से लाई न खंगन गदगे है बसे मसिगी concept बसे इसम समना environment है जिकैनो अखोइ नि environment की दमक ता करि की दमक ता खनरिनो अदुगा अखोइ कै तौदुइनो है बसे कुमना खननबगी दमक ता environment ने बे वार्ड असि लैत्रिङै दा अखोइ न हान अखोइ न आई इपाई पुसिंग अदुना अखोइ दा पिरमे इसम समना इसम चमना अखोइगी कस्टम दा अखोइगी चनबीदा अखोइगी बिलीफ्स दा पिरमेबा आई तू मतमदा आई ता मतमदा कांगदोंदे उना ओंधाबदा चुरीदा ओंधाबदा आई इनेदुना आई इमाबोक्तुना आई इचेदुना आई इमादुना लाव लाव थोय मी कहटपिके लाव नंगी एंको खलगा
ku se he thoi ma mu mi ga thana torok ma kain hair me is nothing but ngasi ngaunari ba scientist sing na ngaunari ba se madu gi thoi ma du ne madu gi amaka ki khalle kair pada amaka ki am he war pada amana hek soir pada madu gi thoi ma do madu ni akhoi gi nit se anu ngasi gi akhoi na madu gi nit sa se mai ising nung sit space amusung keno sineba madu gi nit sa se akhoi mi oi ba na akhoi gi nit sa se nit sa si kop thuoga nit sa ji hun thuoga akhoi gi greedy oi ba keno mana aina apamba ai apam do khan u paktak tana yan thalak pa lam khop chan gi ba sai do lam khop chan gi ba lam khop to ga madu keno tong na ba lang nak pa madu mo mayam sing sina kedo ga ngasi environment gi akhoi gi ngasi yo ri phi ma si yo ni madu na masi gi keno si isam na mi bom modi ma na khang na ba se media gi site gi su yamna mathong ta Nepal kuding magta. Okay, yang masih ni aku matam sulu salah. Ini haru bisa tentak nai uza mangi tu sulak sekarang uza aku ki Bhutan, hai tari Bhutan si world ki amat ngai raba aku ki carbon negative country atau si loi positive country orang including India. Tu Manipur pun jauh sangat. Atu na aku di eco friendly oiba lamam su orang hai tari. Atu ka muka ki orang constitution da 60% of the land si forever matam cupu ki orang jungle orang dam lagi dam ne forest orang lagi dam ne have ki wapam ho biar dia. Atu ka 2015 da aku ujar thabi chang aku Manipur tadi wall environment dia kumara terang saya ujar Rajmuhon tapi baca yol ki wena aku eco park tak thab tu natna thab park sana thanab lete 2015 da aku Bhutan tadi pong amagi manung da 50,000 plant thab ki tamta Guinness World Record chan gi blare mamang jahi ki February tarik manga da ningthogi macha no pa macha ma pokpu ki tamta March tha da mi lakh ama tholaga including prime minister amadi magi cabinet ari atopa opposition ki leader ya organ mi lakh am tholaga u masing lakh amaga koi nipan se lising nipan se thai hai koi Manipur tadi adu magi concept se kan lete u su yang mathok ta de takpiri kari habni su ma koi ki inspiring or motivational or but we matok tamba ya ba kari to bum thoin khan yu masi ke na ne akoi sigi discussion na ina ke nongkon thamning gum akoi sidai da pollution control board na nodal agency weraga akoi gi eco club haiduna district kudingi school 250 school se akoi da eco club ina id select organ da cma ba district loina motani ko every district has got 250 numbers of eco club members represented by the school aduna ngasai gi moi si amrom daraga national green corps moi si cadet kumbani moi si ngasai gi pi ba ngang jing ji da ngasai gi akoi bogen na thambi gi ba moi mindset da what is environment akoi environment ga akoi mi ba leina ba mari se masi amna delicate oi ba balance ni disturb to ya de ga ji pi ngai dagi moi da director kari da action oina akoi na he tawri hai ba akoi da ngasai gi id ngc gi member secretary amu khalla kanda moi je regularly mokoi si adum kari ai tare thrust area da say example sagalak bai bu orasu sing jaw bai bu orasu lu nan bai bu orasu plastic season bagi ill effect bu orasu amai toraga id season ya da bu season orasu how to reduce recycle to gadagi haiduna sing ba concept mayam si no river brain sing do da ko invite to no hona bane ba si masi national program ni id all over the country to program ni Manipur da su aino jajari bido ngai gi district ko mo to school 250 except senapati sina ngasai gi matam do da school si 250 eligible of school si later ba aduna 150 ka to ba aduna Manipur da anda ki idea anoba district sem gi basi natana hanagi 1750 number se akoi pikraba Manipur si tawri bane this is also a commendable kari haita trust ne ba koi angang jing ri ba piri ba no me am se akoi loisala ku dai na hijening bade akoi mindset ne mindset sine akoi say example prithvi ge atai chapot pa lamgui yang naro bada Manipur da plastic season of se very less but madu season rakanda madu kamai manage da me zero gum ne ba akoi gi dai samak se ai gi inkhon da ta draga loire any hoya langthu aji habi concept le ba ara mosi gi concept mindset se ai di khongan ni okay mindset hong musani amathok tari sa achuma mai kai da yam gi last anda pijau gi okay matam di loi grab san lai nam hatan ai na wajagi ha ku se nungai yabam na akoi gi sigi matang sida akoi very recently Manipur University se pa
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ electronic waste plus waste management committee ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯅꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯅꯗꯔ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯌꯣꯒꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2030 ꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯒꯣꯜꯁꯀꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ 17 ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯇꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯏꯁꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯠꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯚꯣꯒꯦꯟ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯤꯛꯂꯤꯉꯩ ꯍꯧꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯍꯟ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤ ꯁꯪꯍꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯦ ꯄꯨꯡꯁꯝ ꯁꯪꯍꯜꯂꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯔꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯎ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯒꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯎ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯣꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯪꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯖꯃꯣꯍꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯚꯣꯒꯦꯟ ꯑꯅꯤꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯨꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯣꯔ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ Thank you. Masini ngasiki manu huni ke tharong ngasiki edition se karam tawbibi ko dekhan birpe yagani kui mail ID impactvnews@gmail.com natraga kui Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join tawbiraga comment am di feedback thabir pe yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Khurumjai.